Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haki kindet ngi belala layu i ke jingkan tho UMP ke Lok Sabha, na Shillong Parliamentary Seat uba Vincent H. Pala, ya ke Sorkar Meghalaya Democratic Alliance, da ka bakno bakani ke Sorkar keladko ha ke jingtre kam joka hakin ki arsnam shiteng balalen. Halor kene ke jingkan tho uba Vincent H. Pala, MP ke Seng Kongres, ha ke Sautrek mutau nailar arajar arpo, ka Batisi TV kelayo benyekren kerpang badu sembut Menteri Rangba kene ke jela uba Preston Tensong, ubala pengkesan ya ke Sorkar Meghalaya Democratic Alliance. Ngamla ban sutu ban ong bangi feel ya kini ki arsnem sitek ya ka performance jong ka MDA government de ngamtip akan ukulenti kata ka assessment na kaliang jong MP ka bule den re ka bangai suka ban ong kalong tangkawe na klempat kren yi ki department ya ki schemes ki projects ki ba handle de ki department ba pera jong jela joni den re ngakwa ban kren swa tangi ya ka piludi sektor naong pi ngilak create record nadu bangiyo ke hill state hadu unu ajarkan perang raya ke dia sin ke benengkong ba ngiyo ia ke sanction ke babuntam bat menta ke surok ke balen baju ke PMJ suai ke bangilayo sanction bat ke bangilak dang treru menta ke lapoi lepas syajar aspa klun kata ke dia ke benengkong bat ke kam kelayat syajat berpindiat syarum seneng pinyo i kum bakalong. Number 2, na Lord Jom ka PMGSY Syajar Aspaklur, kadon ru ka CRF ka Bingiyo, na kamdaw snem 1819, katar ngiyo Laispa Arpui Klur. Te Laispa Arpui Klur mentaruh kanika kam kayat sekamat, kejing trei la boni ki belak janedek, te ka belak jubor ba. Nang ta ka balai na kalian ka state plan ru, ngi ai susu ka sanction sa South Pa Klur. Bat kataru kaba menta kidang yak pengkrek ban kotendar ban sedang ya kesurok. Nata kapalai jom ke World Bank. Ke World Bank lo mentang ila kotendar. How new benai Agos benta Muslim sur ajar kut seka ka tenda. Kaniru OM kalakut ke tenda sa stang bangin play ya ka technical bit natai ka financial bit. Ya kaniru ngiyo mrunai ke South Park Klur. Minimum South Park Klur ke mangila de kotendar. Wang pi lada pi at lang ya kata kan poi kan. Je nangta sakawai kadika ke Shillong dau kirut. Ke Jaika project mentala de kotenda ka poi ko Syajar Lais Paklur. Sau package la de kotenda menta. Kaniru kadai ka achievement ka banakalian ka MD comment kan. Ti ko mo pi ya kani ngajar teng sywa tang na kalian jongka pludi. Te lada nakapludi ni yo kata Pitu talang kanu hajar klur kaba kapisa kelapoi batru kaba ka Sorkar India ke ram na kabenta jong ke state comment ngatrai bepit compare haka road sector lar pitrai ka kongres mensua kelabat naru arjar lai no arhajar lai arhajar pra o arjar kendai again kat lai hadu ukat pra mentang ong pi di highest record kabangi yo sanction lengba kini ki scheme le ki project ki paper ki banga syatu na da mo pi kini ki jing ong ba ka MDA government kat kum ka assessment jong MP bedon burom ba kam trekam ngatrai ngajar kerteng mengatang ta ki pai ba la sutu claim da simsu ye ki wi pat ki sektor le ne ki wi pat ki department ki ba paper jong ka jela megala tena da ko mo pi upat ba un bisyar la ka performance yung ikalong kumno nang itsken ba kipat ba kidon ka score kiyo i ka kamat kidon ka kamat bat bakin sa ay ya ka jingken ha kapor bangi election ba katakulong ha usnem ar hajar at